Tincha fada lehe clihanach ar y tíwail ag an fág I gaidí agus a fág go hála ar Tinta Colm O'Callaghan agus Colm O'Callaghan tíoch an cí builte Colm O'Callaghan tríal siad an scórseo builte brian ó Driscoll tá mar ard agus á cholín ag brian ó Driscoll O Driscoll sheer piece of bagale hain chele shiganchen gidi Mark Bronen listeach tí gun sto drill an canshot tí mugun sto go hard tá sé de brand wedi chéile tá sí head dress on dara puinte mo hige tú let me áfin telle fatte Cork in sin de drill sé tí mugun sto sí ing go fáil tá sé sáine seachta gun sé sheer an sinní gotí Mark Cronin pass an glóte stas as bás go vekkum kerta is de honni hog shall mark dit de chini yene be Chris Oak Jones atán tá sé sáine rénus Chris Oak Jones a bolla dinta go mai Chris Oak Jones Puinte glóte fáte Chris Oak Jones se hogin iadinis hastor score go dóti wa agus Garrett Smith leis Jared Smith leis an líhoid Smith a bolla is dachan go Holland gidi James Smith a chan key a chance score James Smith gif an a will sé ní wak sé le will to Nation shop will to go hard gechi will conscience that's had it last on agus Colleen le fáte in sin ag Sean McAvoy agus sin Varnal Leidinish go ganin sé Colleen it is so hoganeta se gal núna de tíhála sé gánseo agus sin godíirecha a dhéanaan se ó glóte Ian Maguire an sin lá na páce Ian Maguire a taistil tugann sin pás go dtí Mario Driscoll ó Driscoll a chun cínta th líige má tréalann sé héanaí se go hádaí tréalann se go tí Greenie agus puinte fáte bríon ó Driscoll cai sé stechan sé sí feidir stechaige fáte sinna Gerald McKiernan ó bhí an pass Bhí an smuoine goach ní réile bheith sí sin chuine rád ag chuchann é dáta sí an teróg sí fáte éis an seo ag Barry Donnelly a bolla stechan is agus í fáte ag Sean McAvoy siar a hain seile sé gáin an dá faointe seo tríalte go hard nach cholín ar fád cholín James Smith an sin go chundé chábhain go dtí Brady go dtí Neil Carlin tá Chris Oak Jones éis fáilíonna agus tá Carlin an taiste leis go go dtí lína cearcha cúgeile bhfuil éna go léon pass a thuair tá an pass tu dhéag go dtí Kieran Brady cá mór mí de hard cecha bhfuil cáinte agus chá cholín eile ag chundé chábhain Ian Maguire a taiste leis pass lún an seo go dtí Rory Maguire a gáil chun Maguire a ggéire a dhéana cinnte a bheitchan an puinte áile amsúgus tá sí fáte ag an nólan seo agus sí fáitinis ag Rory Dean a gáil chun cín Rory Dean cahaló hena tím Rory Dean go fóile a deis go dtí ó mehannig ag mé na chóil sean scór builte go mehannig go hard agus eile draslan agus cúlín atá in sin go churcos a gáil siar leis gáin sin agus tá se go siar ní le cháú méid fanta Corcaigh an cín le chéad a cholín seo chugann chun na chábhain a gáil rinneann sí bhháin eile bhúte an antaide ó leis seo tá sí an níorthaid ag Sean McAvoy trasna go dtí Gerald McKiernan is cedínas Gerald McKiernan tríal sé cámór míid de hard builte go hard na cholín kick siartán Janan se de go seo go níon men cáach ní fanta chug sa cin déag agus tá ní bhór defríanana is sa spás ní bhór Gerald McKiernan áil a híon pe Janan se a gimmert réús go dtí go nímón pe leis a nimmert agus seo chugann chun dé chábhaid go cámór míid de hard isteach mé choí go sé an go sé mú tá sí go mú agus é fóréil agus tá an bua ag Corcaigh in seo. Came up short. We just didn't take our chances when we got them, but yeah, look, I think overall probably the better team won today. We were poor in so many areas for a lot of the time, but yeah, as I say, just came up short. Yeah, happy enough. Definitely happy, more than happy, because we know now if we were beaten, we were relegated, and that we wouldn't have been too happy going down the road with that. Thought we played well. Missed 2 goal chances, but we knew then Cavan were going to come back at us in the second half. But I thought we battled very well, and could have had a few more scores in the end, but we didn't take them, and we left Cavan in the game, and it nearly came back to bite us. But look, overall, we're thrilled to have a victory here today.